Nyawe duwe da sitono kwe bofe bla zozo dakpa metilemi mi mando dagbia mi kudo ahosu zangbe zofi kloson sin azan kogogbe ewe mi kode ehome bo hoja maleo ezekwe egbere hoya kwiwe deje mi sido fio mi na so kule mi matin libre ehome ton yo diwe mi na mbesine mi etime pondo menjele nugboe o azan yo deje podin so mi to gan ton na wa yi bo ache pa do fune di yo na wa yi o ken lo po o me de vole na be azan pe podin le yo mojen hoito de tin bo enale aso di mo so do ache pa me on si do mo na yin e ogbere ku an matin libre we do mo do etime no njele nugboe azan yo deje po no ache pa do fune di do to tanu hon o hoito de tin bo de ko do o de menu bo de menu kun sin agba osadan yo ale so me de vo so janju na bloquer zegbero popo won o no mo nkan ton mi kun tun wo ganje ogbere lole na le mo ka no fi mi de din menjin ta lo me na do tende me mo na do teme ponu me nele yo to gan ko to no nele ho lo matin libre do ho neon mi na yi o paraku matin libre ti me do menjile o ka hobio Medaho afiz mama sani do to konlanga ya ni ede yo sotin do parakusin to hota no wetime pono menjire ozul kifli zakario nyabu no diweyin bo azan yo aton khledo menjire no to ho eni otanu no bi dan do ganji te zonde o lobo yo jonjo japo me pono menjire eni unkulobete do medaho gudo bono azan na si hobo kunbo yo ani bono kon yo na si hotin bono huzo alopavo na hon do o parakusin o to hodio matin libre agade we eso ho mon koton do agade we hoye souton de dime metile mi Jean Michel Abimbola hointo edeon hwero poro ten we we bloku ache pa do fine din epo azo wa kaka je fine din do alide nu do watu mbo enu sin alenu ya won do nu mi ton le epo do nu do mi ton le epo nu edele bi kwitin matin libre do hado figo timero menjire mera hole alors na hole suti tengbedo azo wakaka de fene di yo kun hwe de buo matin libre do ho neon l'emblème du jour remettons eton yo we mina so din hojama neon timero menjile to gan siso jawe din bo mina iso mi neon do hwe mi de din yo se na kodo me do to gudo le po de kasi ho agben bo alora lo mi eton leti to mi de gben bo nu bi do ganji do we ma so do gba hwe no do to gudo do benevi do to gudo le lo do so yo ma do gba neon din se na kodo ipon alora lo mi ye do bible l'emblème du jour remettons eton yo do ho neon so mi to gan ton do po sin ahwan mi hoja ma do zogbeji do menjile nugbo we bo do ate ji bro bo ko ingbe so mi neon wada italata kodo ohun pe hun wa nugbo yewe ho so mi to gan ton enen l'emblème du jour do menjile hun pe so mo jen lo mo do wezunji kodo hun wa nton po me do wezunji le na kana agben bo ho ton won kala pa me anji yo me ton do wezunji l'autre quotidien remettons eton yo ti me pondo menjile no boy o play gain bo mi blodo to mi ton fi o igba ton nukun do podi yo benen ville yo we no hode de blo chohon ya de bo jeyin to benen to mi ton jiji sin we nenu kaka de fi mi de die lobo to mo no bo do johon kan je o podo jidi to vi na do to mi po no mo koton asin zo de we yan mlin we nenu do benen to mi ton kaka de homedin l'autre quotidien la iflin kwe no enion bo ran voton ko we di lobo time pondo menjele blo ko igban ton kun lopo bo to play gain edeon mi blodo to mi to me fi conférence des forces vives de la nation we hoja ma so jo zagegbe lobo lana mi na tun do menjele azo ne kan igbon ganji temi le mi bra kwise bo ra ja cho jogbenu do de menugun sin agba sadan do nu mo nkan ton to de su ti tengbe bo hoja ma do lobo so yin we kwetonji homen mi na jo eneon do na so l'événement du jour ton egbe ti me do menjile ne kara agben bo nu mi na to ganji ajio to gansi siso ne jawe ne so mi so mo koton mo jen hwe no pe nu kundo hoja ya sin hwe wo ha ko sin hwe odiyan lo mo do nu gege to menji peta de yo no ihaki de do ihako ne kara agben bo nu mi na to ganji yo kan ho eje me bi ne o l'événement du jour do po ti me po ndo menjile avlo do grand proposing ha me don diyan azo da hora hotin bo ho ache pale do azanga gbe mi dogu do ye na je
blo ji do fine hon ne kana agbe bo zo na do ganji ogbe ta na je nu mo nkan ton wo e ko de bo nu mo nkan ton na do ganji l'événement du jour le ko ase na sin hoji etime pondo menjele o me so be ne to mi ton si afo so ro te ro yo bo to me don yo e te a mo saka la fi alo bo ne ti to me o ka de gbontin ne so mi o ma so do gba kana ngbo ro to gudo be ne vi etan le yo e mana je fi draji mana je o deji abo ti to me na do ganji yo e wo zo mo no yo wa bo l'événement du jour et c'est ho mon koton bo so do o we kwetonji egbe. Maintenant, je viens de le soleil bénin info. Au côté ma enioliso et de hogege egbon et me pour menjele Joseph Jogbenon les azo na igbon do deme nu gonsi agbasa be na kwise boje jiro bo wonu gbigbo makana de me ha bo me do koroko kana wli bonu azo e kon e lo do deme nu gbasa mo na blo be na kwise boje nkan ji yo e ko do blobo zin o nu deji do menjele na igbon ne me ho ton vo ni ton vo menji Jogbenon do deme nu gonsi agbasa no bi do na jejoro do kame bo na yo bo iragba bona mo azo lele ngbon bo jija yan di yo e wa inu e mi anu kunu mera ho bo e do wezu kan kan bo do osogbe doji we de suwe ne kana magbe bo kwesi fozon po zan so kwezon po e da itobi gumi do tomi to en fio ho ya che pa yi ai so mo do fie yo e do ho mo nkan ton azo ho ya de wo tin bo na za gete mo na pe nu kun do nu mo nkan ton wo se na podo o me so be ni to si afo so ro te ro o yo to be podo benevi e ro to gudo le po so mi ro yin do ganji to gan ton e ro amblo no bi la je ngbo je gangwe yo e ro nu mo nkan ton to ebo o koja ma e do me na le ko wa matin libre e ho me ton yo e let me do me jile nu gbo e do e pon o to pon la e ku ton yo kamado kan u nu kon ton ro me randi sa hwanji nu e na yo do koko no vio fite ka di vla fwaji nu kan bi yo ku yo ho ton ebo koja ma so do nu kan bi yo nu do fi bo ti me do me jile me la ho oublier kablibu jewe kain lobu blibu do si me vla fo adio no cambio huibo hojama e do zize do fin so gbe ho mi na do mi tin e gotio e gotain we e to de hon matunge lo matin livre titu en pondo menjere kala vi ai fasin to ho me don cheju o me tegbe yo e no so gbe ho kan azona mi de mo chu bo zanu ku nu mo nkoton e ko nai lo do ha eni me no azan do poroko we e mi dogu do ai din le hon o koja ma titi me pondo menjere ne ka gbingbon e lo ali eni onu do bere to mi ton fidin bo eno ado titi e hode le nu do hade me lo taji yo kala vi sin kan me don ne ka gbingbon ya ji yo ho yin bo koja ma e do dido we do fi o menchele bi yin we do a le sin suporo do to me so e mo eno dungbon asin inu po lo tubo e no hakane koja ma e ho me ton do e ya hosu zangbe zofin closon sin azan ko go gbe yo e do tenu mi e je mi ko de ne akolo no gbero to ma wa teni gbe yo mi na le pe e izan